What's the defense? Earlier on, you spoke about defense. You can have something that can protect you from ngedliso. How does that work? What is it? Okay, kunomuthi abathi isibhaga. Bese kuba nenduku ezisetshenziswayo amafutha kaxama. Bese wahlanganisa kancane namafutha engwenya. Bese kuba neminye futhi imithi ewu3 engeke ngisho because ngizobe sengibanika ama ingredients. Ishoda ngemithi ewu2. Le mithi uyithathe. Ungakhohlwa kuyo yonke into yenzayo ukuyothola kancane inhlabathi la kuhamba khona abantu endlela la abantu abahlala everyday bewalka khona. Just take a little bit. Whatever that you will do, uyi-add leyo nto kancane. Then uyithathe lento uyikhothe. Khothe ihlale kuwena. Maybe once a month uyikhothe lento. Then ube nenhlanga oyifaka kuwena la emqaleni ngakuthunga la bese thunga la bese kube nezinye futhi eziwu2 phezulu la thula wenzela ukuthi whatever that abayithinta ngezandla zabo athi uyayiletha kuwena izowa phahla phansi ayifiki kuwena lento iconnecta nedlozi lakho ukuthi idlozi lakho sukusulincenga lapho uthi ungavumi noma kuthiwa yini. Guys, kunabantu la ngaphandle aba abusewayo. Ba abusewa uzubona ukuthi shem uhlele endlini ubuka iTV into umuntu wakhe ngaphandle ba busy naye thola ukuthi umjita uyasebenza uhlale esebenza umama wasekhaya ubusy namadoda udlisiwe indoda ayiboni noma ingazitshelwe lutho. So umuntu onjalo bengizosho ngithi ukumsiza ukuthi umthathe umsebentini abafana no Dr. Khehlelezi sifike simhlole thina then sizo khona into nje mina engikunika yona into nje amanzi nje amanye afaka omunye umuthi ongeke ubone into eyiningi or mayinqene ukuza ku Dr. Khehlelezi emzoni go to my pharmacy ikhona ipharmacy yami down lapha ku Fox Street. Mayifika lapha bazoma-advise what to get. Zikhona ezokukhipha zikhona ezokufaka. Bayokutshela ukuthi wena ufuna lezi uzoyithola zonke lezo zinto. So iyona ndlela because abantu sibabonile umunye uzathatha isibhama ubulala umuntu wakhe. Ingoba wamfaka into lo sisi ujike lo sisi emthanda kakhulu lo sisi useze wenza izinto umthanda lokho extra. So at times idliso nazo inyanga noma izangoma they need to be educated ukuthi mawulenza idliso yini okufanele ungayifaki leyo nto mawungayifaki let's say uthi umuntu afaka insila sezandleni indoda izomshaya because ufaka into ezasezandleni sakhe. So yena isolution yakho uzofuna ukuthi isolution njalo ayisort out ngokuthi physical of which sesi convert sithi it's a physical abuse.